Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ini skill points kubat ladang mulak namu bio infection gini, takut pada kita koi pada strategi ini kuno gini. Jadi stang syari gini di testing points begini kepada haceka membuat beri kumhayu do barakallah nadang iyo ngimio gon sibon kiki satu kamu misutu makam dah kasper pi kawai kanong ne pipet kibar kawar mentah kanong hadu mentah kilong sanspa handai fundri kalau jadi kuat mo bagi total active case mentah tingin syami kibar bodi kibar kawar mentah nong ni squad kibar bodi man kasih kibar kawar nama keradap kasau sih warfan Bukan kimdan sentam. Ngiru ngira ong sih ong bagani. Nyamda keslai ya kan ke tumpang. Hadu kata-kata. Dia kejing keslai kejing balik ni dewan fikir kalau ba post tak tangkata. Ni nawan dalam nafi opposite pada ketua quarantine. Bo ke kontak tracing ke jenjar yang bayo aru. Mo ke jenjar gitu ibu kontak ke bayo aru. Takarang misal ong ba kat balahi nara findan ka mani na ying mo ka hajing ka walong siya ka dia ko ying mo ka long chanya ka dia ko ying na jong te nara findan kami di follow protocols ka an ko health department kamas mo man thati un purna kam sanitizer ba maintain yang to physical distance kat balahi ngina la bele kata ka di precaution ka hatan kata ka di prevention Hangi hago COVID hi undam cure. The prevention hi is the cure. Betul betul nak idikam jadi bis. Apa eh? Idikam. Idikam. Anjira, bodoh bila sah. Anjir ko idikam mo kan? Ha. Kemudian baru lagi tulis. Kinde lumtai. Masa I figure detail am dia. So now new cases 82, the breakup is East Coast Sales 20, 3 are ILI case, 2 are contacts of ILI case, 1 is a returning from Punjab, 5 from BSF, 1 from police, 1 from armed force, 3 high risk contact at Rilbong Shillong, 2 high risk contacts at Civil Hospital Shillong, 1 is a random sampling at Lower Mopram and 1 is from the CRPF. West Garo Hills 48, 39 are from BSF, 9 random sampling at Tikikina Bazaar, Ribhoi 14, 1 return from Assam, 8 are high risk contacts of workers who are working near the border with Assam. 5 are from the high-risk contacts of a positive case at Rani AD Camp at Jira. Kemudian atau West Garo Hills, Arfun Regot, ini yang nanti kira. Arfun Regot dia. Mentang sih naik. Kemudian ada juga cakap kayu. Itu cakap. Tapi gue gak cakap. Tahu kalau ba dan nilai wat harga ni kalau ba. Kini diberi kita lapor ke it ia lik asal iwan hai ni dengan liang ni jumlah cek kita di berkat. Te most with all probability kita juga one let kalau kita return ni nak sah. Kita tambah kini lagi. Mau kini kita ngites ni random sampling kamu ni sifat ini ni khat ini bomdan symptom bomdan ini Antigen test. Antigen tambah ke protokol ke jengi kita jaga antigen kalau kan ubawan na bahar the one room support ke jela ke jengi nilai ke antigen do no positive we can with positive kini ni containment zone ni containment area ki high risk ki badan ni ladang nilai antigen ladang no positive ni hakan confirm saya dah PCR dan ni keturunan dan ni kesibina bagi gini gimana po Rilbong ni ibangi orang berkilang positif ni dah boleh ya ke PCR
lada na RT-PCR kalau negatif kamu ngimdam concern tu nilai contact tracing ni phale itu quarantine dike tangba ngimlong concern tu tesa ko ni ngila ang boros kata quarantine ya kini kibalang positif kare khatsaus ni hadim khatsaus ni ngila test ki kalau negatif kamu ndam kam shu ban quarantine sa khatsaus ni ya kamat kata kadi belum shy kam dan shu quarantine aku frasni full quarantine mo ba khatsaus ni no ibalik chabar ngabot kanami school protocol ndalik chabar ki bawan phai kamot kita show quarantine kamong ates kilo negatif show quarantine tak menyusi ibomi nang ne ibalik sabar ibawan khai yang kita show quarantine tak menyusi mo kata kadi belum shy har nomor umla bagisno kitong ba filami na po corona ke santa na de filami na hospital flasho untuk khasaus ni la quarantine lede kita po sesno quarantine de khasaus kam de kam kata ka ba mo katu ko dia nomor quarantine thani beri wan pen shongsat asa untuk kam ora pada dekoi ga jike pada iki mo ngila ong hina do menja ba ipat ba hi dakim dan kam bande chene satai ban mi lain kimde ban mi pathar chene satai tam chiki chakas kum sayong sebo bun beri mo tementa ngila alap bun ki kies bet kum kine renbong sapo wes garo hil sapo tipikila dibun mengindak kini screening ngilap ini positif case bo tik bentar nak yang kejemi nak sambil nak yang health department nak yang sarkar ni terkhat ba bahaya ini bangin bu nak screening points bo kum hayong aplis bazar bo lagang idam gini screening points kalau korban nang to Kemudian yang dibayang dari yang dibukan dibateri bukan yang ngilakan khat iki bertes itu. Di kani karena ban nilaban dicek kalau gumno ke station. Ibun yang diberi dibayar sini stay di bom dan simptom ini tambah bilang positif. Tinggi lek nang kani tambah nilap ba kani kecimpang hangi state kawan hakana berkom. With symptoms, without symptoms. Kita kadang ni perkhad ini testing centers ke jemuh. Kawai ni apa perkhad pa kawai harus belajar pada undang. Kawai hiyo, macam tura pada kinang isawgas garu hills se kinang kin certified pada kini dia menuju peringkat PTC kini syong perkhad. Teman ni doktor sini kinang syong perkhad. Bahan ada ulasai kan bahaya ini bangin tes. Nama bangin alap nang ni bentar. Ibu pun kini positif case di bawah nang lek kontak tracing nimpat lap nai dia. Nang lau ha mencisi ada oh la kalau untai dia masa concern. Tinggi syam menang nang ribang si kalau kat bun ki bondan kini kontak. Mo. Di ngidangnya de kini ka kontak tracing. Pat la ni lap pada ba hoi. Kidan kontak betul ki belum positif tahun ngidang dia. Maka poin keluar pada bak ngemlak syo naunu bio tangi hapan berhak pada kumai. Jadi yang kini ko awande kini yakini screening center mengibu nginbu apa batran kini hajan yodo bat apa bekerja kini menginlap itu begini ki dan yang begini gumolong ngilap iki bedisa apa bekerja oh yaitu ngin pat kena hanang nu yo itu takarangin hapan penkhani kini testing center kini sampling collection kita